Manipod kani pagayam tayo a Freddy saan apudpud no hanagan tintay drama itagon daway. Ngamsak pay nahilo mampay kani Mariel Gutierrez ni Agnes Abad dita Singapore kani Ma'am Nati Agustin. Kasto iti kunani pagayam tayo a Freddy. Dear manang biyanang, sana pa nagpalastog ngem gwapo ak. Iso nga ado dagiti babaya mabamban ni itak nga uray lakaya kon. Bana kapag problemaan ti asawak kanyak, katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Sino data, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagam, Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabiin ngam apay adi ka pay lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya ti bagbagam. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawid ka na, Rabiin. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, sino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani ka. Adapas kan hindi balay dakit agaw awes. Ay, agrobat ako na. Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko itang. Ay, inton maminsanan. Takababayin ba't ka ni kumparik? Anda nga min napataga pagsaritaan, may. Anya? Matuti kwartam. Umayak tumanayin, Okay. Sikat ti makaamu, honey. Puya temmet ti tawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapamanin aya. Ay, balay ti kumparik. Bakit? Kan apay apare ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagrong aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidam. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdam apay. Na. Di tapay nalpasan nagsalita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinaggapuam. Ijay nga ron balay ti kumparik. Adapas ka ni di balay da. Dimbarayak. Asinaw akong paren. Di mo mamaw. Amamok amin akong paren. Ay, di mo amamuday jay. Ta barbaro akong parek. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya ka. Adda ka di manon sa balay, babaem. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manen amarabyan nga agawaid. Na. Imposible magtari na biyeng at tapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa ng balew, Jay Amayo. Babaero lata. Ay, inlaklakay na tingin na babaero na. Gusto na nang. Di kayo agsangitin. Ay, kasanawan jak ang sangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putak. Ang tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan nyo, takasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya, timbaga jay namkan ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanya, tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya, timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan.
Abay, adaman ng chiksiyaw. Awan, di man nagpwesto tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Sigurado ka. Di nakipulaw ng itiinam. Un tatang, promise. Adda chiksiyaw niya. Tagtagaray. Un, adda, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Hoy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y abam. Adamo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saan ang lukasta. Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulumanay. Basta di mo'y bagbaga. Di namamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga agpupudot ka. Jay manugang ta. Agipulpulong. At kanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Inmalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachik boy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abim makay. Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiain. Ay, nasa papayapan naturog. Alas 7 la iti rabi maturong man ang tibagbagam. Ay, baka turturog Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan ta ti madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Awan pa'y ganas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! Adda man ang allowance ko, Freddy, honey. Win hanay. Naawat mo man ang ti pensyon mo. Uwain, isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapnosan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo akwarta. Diyak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatin na denggang. Unam, ipashare nak ije balay yung kaano nga Intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Yung manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan, mabit lang. Adda dito ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti salodsod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan ako, may Banday! Ay, sa doon mo na ita. Apay nga daka dito. Awalan kay tibain, Frede. Ay, sos. Kunak to pa'y kahit. Hosto tinagparit na kanyak. At naman yung babaem. Babaero ka alaklakayan. Freddy, honey. Ay, hindi kayo to sa munday to. Imposible adi mo ang mga asawa ni Frede. Siyak ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay bagbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Amok nga ro daya, asibibiyag ka pa yung asawa na. Ay, husto daytan. Ala, may kan banjay tagawitan. Freddy, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kayat? Agsinatan. Rambaglaeng. Aga-agaw iti asawa. Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang, siguradaw, asa na makaturturog da jay, tatang. Ay,
Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kas tatyaramida ka nakaw. Ang ay, palamiisak pa iti ulo na. Mapalin ka nga iti boil mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Poggy. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan maw. 18, sir. Ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga rod pag-eskwela, sir. Kusyak at imang paadal keng ka. Talaga, sir? Apay pagadalin na. Kat saan nakmat akap-kapin ano? Gaputa, agayataken ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamidag. No, adagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na. Suray. Ngam awan maitulong ko ken ka. Sige. Mayatag. Mayat ka iti anya? Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay, no kasta adagasat ko ken ka. Aklunan na. Ay, ayaten na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksiyaw. Awat ti maramidak ta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papaniti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Nasyanak ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala, isardang kuntaw. Apay, sinardang ang matan, ti agcheks. Kapilitan na, tatang. Tanay, ipanaw mo ni bakit ka dagiti anak may nujak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sa nabalikan niya, talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akon. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Di ka Di kasta nagsakit-sagidan. Na. Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Kakonsumisyon to matlang ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksokat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanya, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan ka data? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya? Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito Ay, wan, sweetheart. Nen. Sino dahi ta umawawag kang ka? Kwa, ni uncle ko. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na.
Payakas jay ti Jarna. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti day ta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat ken ko ana. Ket inagkanan ni Estrella. Nakalala ilo day ti tunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Paymara. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Asino day ta lalakay? Mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Ketsika, asino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Dita kayon! Saan kayo napagkagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklay pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramidan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mutin ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka nasawak. Agawid ta ni balay. Jack kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian tamanan asawak. Saanan? Na. Manjakon. Kakaiso na anak ka move on na kon. Hay, naragsa ka kon, Freddy. Di na kumanriribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikati. Ay, atag bakit? Di nakbulat singay. Tamo kung day tanga style mo. Bulili kong kakiidea. Ay, agparinto mga itisang wanang bakit. Yeah. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko ma. Nakasagana amang sulnay kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinoblan kan ka. Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan kanas kaw makisarita kan kuana. Nanang, nabayagan ngagpakpakasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di ko kadilata mapakawan. Ay. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal ti panunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw nanang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunag mo. Wine, bakit? Okso tem ti sapatos ko, taala ti slipper ka. Ay, ariglado bakit? Teka. Ala, labaam tinsangput ko abadaw, tasaan analabaan na kita. Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutuan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbian nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay, taagag-agasak payla nga aging kaita. Naawatam? Wawan bakit? Nawatak.
Tinungpal ko nga rod amin na kayat ti asawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matla na ayok kat nagsublimanan ti normal a biyag mi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijak mata na namin pinsan ti agbabae talakaya kon. Kan talaga nagbalbaliwakon. Alakastan ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itden ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano your notes para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Kat God bless iti Tonggal Maysa. Manang Biyanan! Naimbag ka naragsak nga oras iti Tonggal Maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Tsusima, sa napod no anagan tintay drama itangam. Sakbay na, hello man pa kini Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas kani Catherine Buhian. Kasi manti ko na nikab sa Tsusima. Dear Manang Biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Tati kayat kong asawaan na kumakat tay baknang. Nagbali na kakonsentidor iti anak ko, gapu iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Agpasyara kiti lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapanidjay, aggas-gastos kalaan. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, ibagamitin obyam, tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, anya ko mabot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. No makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tiyo ayan nanang. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alangarod nanang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo mo gayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw jak simuraut ken ni George. Mayat ket di atap no ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo, nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam kaaruba yu ditoy. Adadwa akaruba mi, nana. Dagi jay ba no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Katimot maysa, ijay abanda. Ha? Dagita ti kaaruba yaw. Nagadayo mait. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mon. Anya? Agawid tan sa George. Umyan kayo, nana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Nukasanaw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Dinalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayak dito'y. Isukano ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y awan electric fandaya. Awan nanang. Ayan na ayah ti ibagbagam masilid. Dadya man o. Ti basit asilid ijay.
Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun na ang mga numangag na kayo, kababain. Ay, Nala, agi na kayo. Ta madamdama lang, agi dasardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapag na. Ken nagbasit niya balay na. Nagpudot pa'y awan electric fan da ka ba guys? Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta kabagays. Pada masiguro ida anak kurapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayaw, nakarkaro da pa'y ka ba guys? Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilita na mapan ka ijay kabagay. Oho! Awan day ta kasar-kasar ka ba guys? Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasar kon ni Jane. Kaya't min ti maaddaan iti anak. Kahit mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat matla nga ano agkasar kami nanang. Ay na, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami agsina ka ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yu pa'y laang. Nga magpinustata, into nagbaybayag, kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod, ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa maw, iti damaw, nakalala iluda iti tunggal maysa. Nga medi agbaybayaga, kanayon na inti panagapada. Sabali kami ka ni Jane nanang. Yay basta, di kay pailag kasar. Ag pinaliiw kayo pa yan na imbag, iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga din na kaya tinam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siya ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane nalay ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kang tumot laeng kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay ketuin Ay saan sama kaya ti inam gagkasar kayo iti nobyam kaanakan. Ilimod mi ti panagkasar mi uncle. Aniya? Ay tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unang kul, isungag sagana kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nalpasan ti kasarta, Jane. Kat nakarag-ragsaka ki unay. Uray siya, George. Katagyaman na, tauray din na kayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas dyan ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pa kaupayak nga eh. Kat love na love ka nga rod. O kat kasanaw. Agnag tangarudan ni di balay may. Ni nanang ti pampanunutek. Amangan no di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamen, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamak kabagay.
Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da? Kaidya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na ka ba, guys? Katsakti may sa ninong da. Anya! Iti ko nam nasaya at tinaramid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane. Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyam, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon, di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito, mga anak tao inton mabisina. Sige nga, Rod, nanang. George, kagura na ta ni nanang. Nakamisuot, kanayon nga agdabog. Gagangay la siguro ti kasdya-adjar na, tanabiglang amin. Iparupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasim at ti inak panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George, Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer kaw aser serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, mano kanungay ti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasingput dayjay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang. Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ipagam, single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti ag construction. Ay, ket si ka Hoy, win nga rod, nadagsin at trabaho ti maki-construction. Main-initan ka pa'y. Kabaalak mat ketli, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan-anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kaji aplikante nga driver. When, ma'am? Wen, Ma'am Vina. Isu ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awanti nobiam. Awan apulos, ma'am. Single, tuy anak ko. Sige nga Rod. You are hired, George. O bakit, dinawat ka dagaw sa anak ko. Naku, naktumo ngamin ken ka. Ti pagsidda awak, apaya masapala single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit abalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, no practical ti may sa alalaki akit arbon na ni Ma'am Vina.
ta, baknag. Nanang, Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka ang makariing inton bigat. Nayonak ti sweldom, George. Dito tinayon na. ha? Kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak nga men ti serbisyong. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumain awa ti biyag na siyak ti aramam. Ah? Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Takayat ko nga men ti madani ti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti swildom datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kaslakan niya nga minti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itat ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na! Ay nagpinta si nabagda ito'y anak ko. Dua, may. Kukwak da ito'y adwa. Zagay sa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Ikampay laang ni Jen. Kutsak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun, nanang. Amangan numangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kat pumanawain. Saan, nanang? Amoy mo nga ay ayatok ti asawak. Ang kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, ah? Ha? Apay, no kastaman bilang saan dak alapdan nga agbabae, nanang. Apay kumaalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dya imbagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isaan natin nagtiriknak kan ka, Vina. Ay, nagpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, no bilang laeng, adda ka di pan nakaitarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman nak. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay, kwa, ay, saan pa agkasartan taw, kalpasan tidwawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig ko ada mag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Udno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismosa mo dagita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan ken kwa na. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Udnon sama at kabagay. Ta nakitak ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da magmangan iti may sa restaurant. Adan sabot kag paiso relasyon da kabagay sa. Kag, anya ko maitan o pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagay sa ada asawa na. Kasano dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura. Pumanaw kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagay. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaam tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagay. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalin ti umutang, vinabalasang ko. Ay, kat uwan na. Mano ti utangan niyo aya. Ay,
5,000 kuma no adda. O sige, nana. Mabit lang nga ron, taalak diya kwarta. Nagapwa manayin si Kachin. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar ka may. Sano sumangpit ka, ima-ima ka may, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Ha? Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo a pagsayatan. Naimbag pa'y ti datu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulak ton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latamukaw, Jane! Itulod ka nga ag-awid, George. Ha? Ay, saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulat taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo na nakaw. Awan inten ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga namnaman tayo, Michael. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gan sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pa'y laeng. Ay, kwa, inkagayam gumatang iti merienda man. Wala, nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wano burger, o wano siopaw. Ha? Awan mo ti Jay store ti kasta, nanang. Ay, ka mapan kay Jay Ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George, lakay! Mapantapay lang yung Jay Ili. Inta gumatang iti merienda. Oh, nay, katangiwat na ito'y abapain. Masadutak mo na rumor bakit? Ha? Vina? Ay, mabit man lang. Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day Jay George? Apay, tinungpa na kayo kan ni nanang. Kwa, awan. Adan sa bagbagtit na. Yaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kamin. Pakawanin na ka din, Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang amin iti kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen, nanang. Nabayagan nga impagnak ti papeles ko para abroad. Katagyamanak, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayam balasang ka. Agabrod ka mo gayamain.
Hello, Jane. Balasang kaw. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane. Kat ay na. Agyaman nak Ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang kaw. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang kaw, Awan day jay, nanang. Di yung panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaman anak kaw. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyamanak no maapresyaryo ti maararamida kada kayo nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag na ti papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami namang good dito'y nanang. Ha? Kasta aya? Ade panawan da kun ditoy. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo nanang. Kanayon da kay to apawitan iti kwartayo nanang. Ay, ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang kaw. Si Marono nga ro na nag-abroad ta anak ko, katdwadan nga gasawa ang nagtrabaho iti abroad. Binulan mo't apawitan dak iti kwarta. Naglabas pa iti tawan, nakaurnong dagiti agasawa iti kwartada, kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nag-for-good-dan, nagnegosyo da, kat adamot ten upat nga anak da. Alakastan, pikabsat wanagayem mo, susima. Alagagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti sabalimanan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script, kan para ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada tayo, amin. Manang Biyanan! Hello! Kumusta kayo, manan? Siyak manan ni Manang yo, Biyanang, amang kabgablaaw kada kayo. Itinaragsak daw, kan oras ngayon kay panagbuy-buya itakan, panagdengdengag. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, kaya't kumantag daw iti dispensa. No, Jack masumbatan na amin, dagiti comments yo, iti comment section. Pasensya kayo, ngamkit day, mabasbasak amin, dagita. Kat salamat kada kayo amin. Isurat ngayon tayo ibasa ka ni drama itakat manipod ka ni pagayam ingga saan na pudpud no anagan. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Mirna Rebukal, Randy Lopez, Hans Kylie ka ni George Abuan. Kastoy man ti surat ni pagayam ingga. Dear Manang Biyanang, grabe ti kinapaidam ti asawak, kat iso ti pagtarayan ti istoryak. Ado edi timula mi prutas, kat agunget no adda dumawat. Umanay la pangapapaan na kanyak, tagi padawat akiti bunga dagiti mula me. Rogyak ti agsalaysay. Asido tinagpuros iti mulak apapaya di taparaangan ingga. Apay nga inimla nga injay bunga na. Kano pito day jay amain. Ay, ni Isidro Aruba. Di mawat tasagpawan na kano iti sardinas. Ha! Naglaing mo dagita akaaruban. Tanamnam ayan dala timulak. Nagrigriga ta ka nagmula iti day jay apapaya. Dawaten dalang. Ay na, baybay amon. Uray taado pa'y mo't ijay umatimula ta apapaya. Madik tikas tangaramid da. Agmula da kumabit tapnusan la aday tagdaw dawat teraramidin da. May salaeng ti dinawat na. Di ka kadiagim imaw tama di ti kasta. Hay! Kasano ajak imutan nida? Kano nagsasadot da nga agmula?
Day talag daw at ti paglaingan da. Kat si kamag, Inga. Saan aga pao ta dumawat da. Kat ikam idaadagusan. Iso nga agruam da. Ta ited kam ngamin nga ited. Inga. Ay, ayan tay pintel pen. Adda ijay cabinet ijay kwartaw. Apay, an-anwang ti pentel pine. Suratak dagiti bunga ti papaya. Suratak iti bawal ang libray. Tapno mangriknada. Ni, nalumot gaya man dagiti bunga ti rambutan nyo, nanang. Ay wan, nagadaw, inkay mang purus tapno maramanan dagiti apukaw, Diyosay. Wen man, uray kat nababamot. Ay, ni tatangay, napanan na. Napan ijay umana. Napan na sinibugan dagijay mula na apichay. Ay, nagmula ni tatang iti pichay. Nanakaw. Ay, dumawatak mga rod iti ikubagyo. Tay nakagpuros iti rambutan. Isumulabi masit ti bunga di rambutan Tempadawa mo manayin, Inga. Jay anak mo ti dimawat ni Jusay. Ay, nagsadot nga binjasawa na. Jay lagman man iho ti ambuna. Di pa'y makamula, mate. Na, iso nga rod mo ti trabaho na. Driver iti tricycle. Adamet ko ding jay tricycle na. Agmula ko maano kas jay nga awan, biyahe na. Adda ka no dagitay mula da. Ngam awan pa'y bunga na. Ado, pambarda. Sadot na kidia, isot ambaw. Day talag namnam ay ti amuda nga ramidain. Awan babayin da. Isidro lakay, inka man dumawat iti bunga ti rambutan danana Inga. Inalag humatang ni Jilay. Takababay ti dumanawat bakay. Jak kayat ti rambutan ijay ilay. Kay kayat ko di rambutan da tatainsaw tanasamit. Ay, Alan-ala kay, di rambutan ti may sapagin inawa. nagadumot na pag ininawan bakay. Mababain ako na mapandumaw dawat. Ano sa mun naimbag tula numalpas ti panaginaw ko. Kun kakaiso nang ado ti mula ti kaaruba tayo aprutas. Asidag ti pagdawatam, di kan mapan ijay ilay. Tadyak kayat ti aguray iti mabayag. Mala, mabilang raw. Gumata nga man iti bunga rambutan nyo nanay nga. Iso nga min ti pag-ininawan ni bakakaw. Ay na, di mon bayadan. Ingkalatan mangala Isidraw. Saan mi nga ilaklakaw? Sayang mutlaeng tamargrgragdan. Ay sige mga rod nana. Agyaman Hoy! Nagkunang agpuros ka iti bunga ti rambutan may Isidraw. Ha? Kwa, impakadak ka ni nanay nga tata. Aginaw nga min ni bakakaw. Kada ito iti may sa pag-ininawan na. Ha! Maalam pala ti umisem iti kasta nga raramidan. Ha? Ay! Bayadam ti pinuros mo, Isidraw. Ay kawin na ha tata. Husto daytan. Hiyag mo dayta tayo nakikilaw. Palasubas kayo akaaruba. Awan babain yaw. Pinabayadan pa'y laeng magkat pagin inawan nga rodya asawa na timulam arambutan. Kahit tunggal aginaw. Dagiti mulap ti pagdiskitaran na paginawan. Naglaingin ngay. Ha? Agmula da ngamin mat iti prutas. Tapno saan da ngagdaw-dawat. Ay nalakay, sagpaminsan damitla dumawat. Sagpaminsyam. Kunam. Tasan lanam na minsan adimbawat da. Agdadawat dakit dia. Kabagising ka, gumatangak man itiniyugyaw. Nagadayo mga minijay ilay. Mabanogak ngagbiyahe. Uray talo labukal. Ay na, di mon bayadan ka bagays. Ang awan mo't umulay. Iso nga ruda kadwak ngay may ti apo ko. Taiso ti pagulya kabagays. Ay wun anya. Nalaingkat ni Totoy nga umulay. Ala, ngamnay, agan anad tapno saan amatinag. Lakay, nakitak adimawat di nana saling itinyog danana Inga. Inka man mo't dumawat. Makapangpanganak iti kakaruyan anyog. Anya? Ha?
Agkakana mo ti pakapangpangan ng bakay. Alamutan alakay. Makapangpanganak una yan. Ay, sige, tabayadak. Tapno saan na nakababain. Adda ni Tata Insaw na na. Awan, baraw, adda dinarkayan na akasar. Apay aya. Anya nga tanga oras ng sumampay. Gumatanga kumaitibunga nyugyaw. Angam ni Tata Inso kumati pangipakadaak tapno saan manang nga gungay. Addakan ka no urayang baraw. Ang mga numarabyan day dya sumangpal. Ay, marabyang magaya. Ay, sapay agana ni baka ko ang mga nitinyaw. Ay kat mga lakan isunala ang tawan umulay. Siya ko na, kabala mati umuli na na. Sigay, mga lakalat nga rudan. Siyakton ti makaamo amang ibagakin nila kay ikaw. Kinsan mon abayadan isidraw. Talaga na puskol ti panagrup-rupan na kita tataaw. Bayadak tapno di ka nagungot insaw. Ah. Bayadak ti dinawat daanyog. Manaw, ti kayat mo abayad na. Nagkuna nga may nga gipadawat ka. Kababain mat nga raw dagim imaw. Isu abayada kaw, tapno di kan sumanaaw. Bayadam nga. Kwarta mo ti pagbayad mo kanyak. Tain rimit ko ang naglakwak itipin niya ti pagbayad mo. Ha? Iso adinak man ulawin si kainda. Ay, ngayon tayo bunan ko na ya. Nay, papanamon ngay insaw. Ay nainsaw, apay apinukan mo matantingyaw. Wala. Tapno awanan ti dumawat itibunga na. Anya, Ay, anya aklasay ti panagpampanunot yadakan ka. Sayang tinyog ta, manu atawan nga inay-aywanan ta. Ita, pinukan mo laang akaslawan ang yaman na. agruam da kita tataaw. Day talag nam-nam ay tiyang mudang aramidan. Ha! Suron kon. Isidro lakay. Inka man dumawat itilan sunis danana inga. Ha? Apa, hindi pala nalpas ti panaginaw mo ay ha? Unay madatan? Baong kalabawang magkanya? Kaya amom lang aro doon na nakaimimo ni Tata Insaw. Iturturod mon ate mapandumawat lakay. Makapangpanganak una yan. Nakitak namin jelan sunis da. Nagdadakkel. Ay, pabay na naktumanan ni Tata Insaw. Ano samon naimbag to lang. Numalampas akon ti panaginaw ko. Ay, mababay na kaon. Ano samon alakay. Tawan mat ngamin prutas ta. Kay mulmula pa'y mo ilang amin dagiti prutas ng mulak. Mabayag pa'y sakbay ngagbunga dagijay. Ta simpray, kaumumay tapay mo ilang amin iti da ito'y alugar. Wen, iso nga inka pala dumawat. Wano ba yadam? Tapno saan nga agungot ni Tata Ingo? Ay insaw, apay ngay apinukan mo matantilan sunis ta. Ti kunam jak nakita ti panagdawat dayjay nga isidraw. Ha! Pinadawatan manan. Binayadan na. Day ko'y man nay, sa nga gasaw. Sang ngagasaw. Kenutuhan ra ti panangilakok iti may sakilaw. Insaw. Iso akas talangan ti rumbang iti day talan sunes. Ta daw-dawatan dan tumilaang. Ay na, sayang insaw. Ay unay kamatan. Nakasaysayang. Auntie, umay kami man. Ay na, di ba kaanakan? Da kayo magayam. Ay nasaya at magta nakapasyar kaya. Mala, sumra kaya. Naggapo kami ni tabalay danana, ante. Di mauas kami. Tadamag kong ado kano ti prutas yo. Ayun naggigidan nagbunga ti rambutan. Kanaluuman dagiti papaya. At dalang ka, atays, abukado, kanda dumapay. Timing nga ro dati yo, may mi ante. Aywan, nangkal ngay. Nagpailay. Napanain lako ti layakan aban na. Talaga nga ado ti mulay ante Ay katun abaraw. Tanagagat met nga agmula-mula ni Uncle Mau. Adun sapay kano ti bunga ti nyugyo. Kuna ni nanang. Ay, awanin Pinukan ni Uncle Mau baraw. Pati jay lansonays. Ay nagsayang pinukan na. Ha?
Apay ngay? Ay ikwa, sukatan na ka no iti sa balay. Ada kayo gaya man, Uncle. Kumusta? Anya dagita imet yung anak kabag si ka Jipa. Prutas sa mga dagita. Unang Uncle. Napan kami nagburas iti prutas yaw. Baybayadak kanyan tingem di namat awatan. Anya? Agyaman kami, Uncle, Talaga nagbaknang kayo iti prutas dito ya. Saan akaskada kami ijay syudad a Pasig ang magatang. Saan pa apres ko nagiti prutas alako ijay. Ay, sige, Uncle. Patuloyin men, tamangan nagtudaw. Agyaman kami manen, Kastoy tirumbay ka dagito. Ay na, inso aya. Di mo po kanan dagiti prutas ta, Kapay ngay lakay. Kasta tirumbay ka dagita. Tapno awanan ti dawatan dagiti agdadawat at ataw. Unay kan aya, inso. Nasakit tinakam ka iti panangtad mo iti prutas iti dayjay ajiba. Agasam, hinambag tinala na prutas. Baybayadan na, ngumjak inawat, taka anak akmag. Kansag paminsan met lang nga umay da pumasyar. Ay, basta po ka nag-amin na namulak. Tapno awanan ti subsublyan da daw-dawatan. Anya? Papanamanan lakay. Ina man nagmula iti prutasin, abakay. Nagadulang aruden dagi jay imulam. Ken addan sabong da. Agbungadan lakay. Nayunak pa'y dagiti mulat, Taure, kanayon kang nga aginaw. Di sigurado nga damulat pag ginawa maprutas. Unay kat nga agpayso day di apanaginaw kon. Dagitay met mulat ti kaaro pati nagin inawak. Awang kano dagitay mula ni Tata Insong aprutas, Pinukan na magkano amin, ayon ko na ni Nanay Inga. Ape nga ta pinukan na lakay. Diyan mo, Sukatan na siguro, Ay, nakaapapal dagiti karuba. Nagaduti bunga dagiti prutas da iti arubayan da. Basol mo mo lang, No apay pinukang ko dagijay. Naglaing kanto mo ngamin nga gipadawat. Di kag pabasaul ta si katakim basaul. Gapo iti nakaro a kinaimot mo dayta. Grabe iti kasta nga ugalim. No amok la kumaakasta ti ugalim, idi agar arum kapay lakanya. Diyak kumanakikaskasarkan ka. Anya? Inlaklakay mo ti kinaimot mo. Pukanem pa yan, tinagregregatam nga imulmula. Gapo iti nakaro a kinaimot mo. Ay nalabos kan. Ay, di ka madanagan. Tagmula manay. Manupay atawan ti orayan. Sagbo nga manan. Naimbag no si bibiyag tantupay. Di ka madanagan. Tadagi tayo mabiit nga bunga ti imulak, Inga. Gimatang kamat iti maimulaan niya og insaw. Wine. Dahi tayo nyog ang mabiit nga agbunga dahi tayo. Kaya dagiti daddo mapaya ginatang ko, ke mabiit mo't lang nga agbunga dahi tayo. Bala, tulungan ka nga rod nga agmula dita paraangan. Saan adita paraangan ti pagmulaak? Sa dino nga raw. Ije baker. At dadagata ije baker. Iso nga ije ti pagmulaak. Anya, ay sus, nagadayo ijay. Kan bakbakir ijay, rangkis pay, nagsamag. Dalosak Naglawa dito asidag ti balay a pagmulaam. Ngamapay nga ijay pay la nakaadayo lang arudan, nagsamag pay, kan rangkis. May mayat nga ron ijay, tanalamang. Saan ang makita dagiti agdadawat? Anya! Ay, maluman ngam awan payla ni Inso. Ay na, makapadanag mo't na di atao. Ayan na nga tangay. Ay, agyamanak, isunti sumungad. Hala, natumba mo't na di asawa. Ay, Insaw! Ay, nadandanikan Insaw. Naimbag ata saan apoy sunos jay ulig anang kagat dita sakam. Naimbag ta saan agrabay. Tana itaray da kapay dito ospital. Ay, kunala no ada kun di langit.
Naimbag ta nagbiagak pa Dayta ngamin ti ibagbagakan ka. Sorry, bakit? Jakon mapanadya bakir. Promise. Ay, Maneng ka? Kumusta nga ni Tatay Insaw? Nadamag mi tinapasamak kin ni Tata Insaw. Iso nga imay kami dito ospital, nana. ay nasaya atan, naispalin iti pagad balasang ka. At dagayam mi aprutas. Agduduma aprutas da kita, oy. Ha? Un tata, nana. Nagbungan dagitay mula mi. Kat itatada kami ti adda mula na. Da kami matimangtad kada kayo. Unta na. Agsubalit kami makada kayo, ha? Gaputa pinagpadawatan na kami, day. Da kami mat itatimang tag. Ay, pasensya kayo na barok. Balasang kaw. No kanayon kayo apagsawan iday. Gapo iti pa nagdaw-dawat yaw. Paspasensyaan dak Ha? Awan day jay kada kami, tata. Maawatan da kayo. Nagpakawan ti asawa kadagiti karuba may gapoy timpakpakita na iti kalabas. Nagtalinaad mo ti kinasaya at dagiti karuba may kastamatan dagiti kakabagyan may nga uray kasjay timpakpakita ti asawak iti kalabas. Katita adalat tatay ugali ti asawa ka na imot ngam saan na kas ide kagrabe. At least ita nabawasan na basit ti kinaimot na. Alakastan, to'y pagayam mo, Inga. Ay una yan, ay ate asawam. Gapoy tinalabos sa kinaimot na dandani na lakang nga rod na isang maktibaginan. Ang malasa na balita, babantikas dyan na pasamakan kwa na ka nagbaliw mat. At least, ada nagbaliwan na. Wano, ada nagnakman na. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Inga. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wano inyornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tangina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam, at timanen ti pagayam yon ni manang yo ang biyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw kan oras, ngayon kay panagbuibuya ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kani drama ita, kat manipod kani pagayam tayo adudot, sana putbudno anagan. Kastoy ti konana, dear manang biyanang, may papan kadagiti na kay kamangak ti padramak. Idi da mo datag cellphone iti touchscreen kan idi na sursuro da ti ag FB. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Kastoy ati cellphone nagmayat. Day, nangalam di ta cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na cellphone day taoy. Gimatang gamin iti baro a cellphone na. Ay, wan. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sa among aramatain. Yagmaw ta siya ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga ron ni Roda kanya kalaang manan. Narigat nga operitan da ita touchscreen. Marigatan ka! Ang mga no abutam ti 5 abulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti dayta a cellphone. Naimbag kanyak atapas lernerak, si kangay islo lerner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na kun ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak amo kon. Malah panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Duwata mga rong nagpicture. Na. Padasan taman ti kamera na dayta cellphone. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sigay, mabitlaan iset ko ti front camera na.
Anday ta. Agbilang ak ah. 1, 2, Ay, ups, aguri ka. Pag din nagkatintamit, adagi tirupa ta. madula amin mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Anday ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga, bakit? Ulbod day ta kamera. Na. Di na ibaga tagpaiso. Iso di mo patpatsin. Ha? Balingbing day ta kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Ha? Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, makapisbukak nga rodan. Katuan ah, mabiit lang ta isuro kayo, no kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, Dudot. Umapalaki ni nanang yaw. Ha? Da ito'y tinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuraw. Ay, na. Baron sa mo ta cellphone yaw. Wan, hulhulugak iti binulan. Ah, gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay sige nga ro din na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman langin, sanay. Kababait mait. Mataktak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, nakaw. Umay ka. Tasikaman ti mangisuro kanya kaon. Talaga asadot na itang asawam. Uray sinamon, no kwa. Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagadan ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dodot. Kaya nakasuro mo eh. Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na ah. Dahil ta makatawan, mabalin siguraon. Makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kasano. Kawan mo bakit? Nalaing mata talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuro. Nungay kayat ko tiagipos iti picture, Roda. Papana ngay ditaw. Daytoy titalmagan nyo tatang. Sakay tumapan ditoy. Kalpasan na. Ay, nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang? Ay, sanay. Minton mabinsan tulaangay. Makasuro kay tumang ilaang. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawa, tanay aldawan. Diyak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanon? Sana balit amok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yan tinataktak nga oras ta. Ken, ay, jak o de kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanay, inton maminsanay. Maki-Facebook ka langan kinina ng mau. Sige nga, Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga, Rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun dito Pilipinas. Umayto ka magpasyar dito balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tanah. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan terilok, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain Ay na, sana na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itadnan no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay kaano nga rod nga agawid ngay. Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag picture taman. Tay pakitam iji ka anakam. Isend mo. Ay agbidyo talaangan May mayat. Tapno mangag na ti busis ta. Agbidyo kulta kumangam nalipatak mo't taimbagan ni Roda pamayan. Isong agbidyo talaangan sa kunto isend iti ka anakak. Ay mabalin ay Kuna, mabitla nga.
Anday ta, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kuwan, magsautan. Ay, Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi akaanakan. Ay, kunan ni Antim Asuleng, nga agawid ka kanagayamain. Tay rilok nadadailin tayo mo idi arilok. Kita ti ima ka na awan rilo na Kanakan, tay bagko awan. Kain tay silpon ko gayam kaanakan. Adda silpon ko nga muhulugan. No, addan to ited mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak dayjay. Tay na imas at tsukulit akanakan. Ay, tay pa'y kayam sapatos kaw. Kan lugan pa'y kuma. Nagidimitan. Nalipadak. Lobat gayam itayon. Nagidap mo to. Ay, imbag no nakasib dayjay. Diyak mo Ang awan di ulitan ta. Yes! Hey! Amo kon suleng. Nakasuro akon. Amo kon ti agaplot itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaan. Nagload ka aya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinal kalikot ko itay. Tawa mengarod bar aramed. Amo kaon! Ay, kumayat Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek kamay. Tanay, awan pa'y may naglek nga oray may siya. Kay, tawampay mo ngamin friend mo iti pisbaw. Prin nga. Kay, dagitay makakita iti anyaman nga ipus mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti prin. Kaag friend request ka Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo, tasyak ti mang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Ruda, ni Dudot. Kain aminan akong parik. Kain kumparita. Kain, ay wan! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Apay mo tanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa dinamo tag Facebook. Nagadwa malagip mo, dayjay pa'y Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari tapay. Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Kay kayat mo, mat. Ay, nisuling mat. Ay, naapaw ta nakalagip man to'y asawa ko na ako na. Kita mo na nagito ipupos ni tatang. Bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni tatang. Pati baro a brief, ipos na. Agdadamo nga ni tatang. Agagatal ti iman ang ag-Facebook. No kasjay nga agdadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Ti maday, no tayo na usaran a brief ti ipos na ay sos. Kababay din tayo jay. Bakit? Hey! Thank you kadakan. Hindi ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak tag ito iti regalo, uncle. Auntie, day talangin tayo tiragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ko nanak ko. Ay kat, amo nga rodananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbay nagflyta. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagiti insangpet ko, auntie, uncle. Ay, di mo itid amin kada kami, Tapos dami isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta! Ay, wow! Maya nga rin, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo, tane. Talo alawas lang tinaita da bakasyon ko. Iso nga gawid akton, ije balayin ton bigat. Maday ta. Nay, Rufaw, anya nagita picturam. Ay, dagito iman in-intadya ka anakanta. Ninginan Arilo, Sing-Sing, Quintas,
Sapatos kenda dumapay. Na, apay apik pictuream dagita. Kipos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, picture mga ron tayo napinta sa bagkaw. Kandag iti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang aya. Agi pusak mat. Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan datatang kanlanang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginaan dagito eh. Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw ken singsing. Kita man eh. Ken uret ti sapatos. Nagpintas. Adda pay bag. Badbadaw, jacket, kenda dumapay. Isut impupos danay, Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngam amin mo laki din kat ipos dan. Kat, bayam ta-proud da nga rudmut. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto kan suleng. Ay, saan pa'y? Amo matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laang. Ay agluto kan taldawain. Mabisina kaon. Gusto pa man na day tapisbaw. Aguray ka akin eh. Diyak pa'y la naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay agpaada ta. Sa payada ng kurso nada iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Ay, kat, si ka ano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga iti manggatang? Ni Daniel, print ko iti Facebook. Sino a Daniel? Manamaw. Basta nag-friend request kanyak. Hindi kwan. In-accept kaun. Iso nga nakto man ilako tirilaw. Ne, isumot din ti umawawag. Hello. Hello, tata! Si ka ni Rufo? Ay, when. Apay. Ay, siyap ni Daniel na buyer mo itirilo. Ay, manak na naka-online ka. Ha? Si ka magayam, sir. Awan anyaman na. Aywan, ilako yung amin nga alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni sir? Wan, sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, iti yung bagak alugar, ken oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, suleng, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpapares asing-sing, relo, ken kwintas ta. Nagnginan ngay. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam nakalunay ta 1 million. Ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandag iti alahas. Ta milyonaryo tano kaskasanaw. Gundaway tanay ito yan abumak nagsulang. Nice meeting nyo. Manang! Ay, kasta making kasar. Iso ni Suling. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong, Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Ay, na ito'y manday. Talaga nagpipintas na kita yung alahas, Istit side na kita, sir. Wow! Mabalin ka din ngayon tayo pa ipakilates, no tunay mo't lang dagitoy. Ay, sos, tunay na kita, sir. Sana PK. Ang mala, tap no the peace of mind, mau. Ay, ipakilates tayo pa nga umuna. Sa monto itadtibayad, mau. Napanagnagamon, sir. Sana PK na kita nga alahas. Nginginain na kita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko di tabakpak. Ato'y. Kas ngamin. Sana cheque. Ay may metikas. Tapno saan men na mapan isok-sukat no chikay. Isumot nga rute ko nak. Ay, Suleng, bilangan mo na. Anya, nagado at tao. Pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong.
Agdardarasan kami. Masapo lang makapanawakan. Ah, ti maray mo din. Baybayabo na. Total, adan ka na tati kwarta. Ikitaan tamang di ti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Ay, wow! Ay, nagpuskol a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sagbabaintin samot ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya tao. Ay, agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papil mo dagito anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon ka. Dagiti lakin rabaw ti puno a kwarta. Katsag babainti pa Ay, sos delikadaw. Kamatam dyan lalaki. Ay, hapay ngaya siyak ti baon na mamangkamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak matamon ti tinurong na. Ay, nalilaw na taday dyan daw. Ay, awanan na kiti alahas na bagay. Nasikan tomat nga, main. Di mulino ka na dagos ti bag. Isang bayapin manaw. Basol mo Kamatan ta. Ay, sa pulan taday dyan lalaki. Darasam! Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyo na nang tatang. Ay, wen nga road barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga main rofo. Basol mo. Basol tadwa ah. Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan la siyak tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot, ha? Ala, husto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray agapa kayo ita. Saan yun ang maisubli dagiti alasyo? Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB? Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wen, anak ko. ko. Nagpablatter kami, gapoy tinapasamak. Kat medyo nabayag, santo na tiliw tinang scam, kadagiti katugangak. Manipod idin, sanda na nagpopo si TFB, kat ultimo rupada, di dan kayat nga ipos. Gapo siguro ta nadidigradan. Alakastan, to'y pagayam mo, dodot. Nalakat na saya at unay o nagnakaman dagiti katugangam. Rumbang lang ang muda dagiti limitasyon da iti social media. Tanay, agra-iraitan dagiti scammer. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam dudot. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano inyornos para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin.